Ni ikiganiro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Urwanda makuru yagiriye kuri televiziyo y'abanyamerika aho yaganiye ku bibazo bikomeye cyane bikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse akagaruka ku masezerano agiye gushyirwaho umukono mu kanya hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tugiye kugaruka rero kuri ikiganiro kigufi yagiranye na Newsmax, ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho baganiraga kuri aya masezerano ya Washington agiye gushyirwaho umukono agomba gusoza ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuranga uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ikibazo cy'u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cyo gusenya Fdrl mu buryo bwa Burundi. Reka tubageze ikiganiro cyose uko cyakabaye. Thank you so much for joining me today. How historic is this and how did it all come together? It's very important. This is the best chance for peace, for stability, and for prosperity that our two countries and the region has. Mwakoze cyane kubana natwe uyu munsi. Ni rugero rungana iki aya masezerano afite amateka akomeye, byagenze bite kugira ngo bigere kuri uru rwego? Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu gusubiza umunyamakuru wa Newsmax 2 yagize ati ni ibintu by'ingenzi cyane, ni amahirwe meza kurusha ayandi yo kugarura amahoro, umutekano n'iterambere ku bihugu byacu byombi ndetse no mu karere. Byatangiye ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba umuhuza muri iki kibazo. Natwe tukaba twishimira cyane kwitabira buri gikorwa cyose cyafasha guhagarika intambara imaze imyaka 30 yangiza aka karere. Niyo mpamvu turi hano kandi tugeze ku rwego rukomeye. Tukaba twiteze ko ejo mu maso y'isi yose kandi dufite icyizere, nubwo ari icyizere kituzuye cyangwa giciriritse cyo hasi, uko bizagenda neza. Umunyamakuru arongeramo ati abarebye ikiganiro cyacu benshi bashobora kuba batarasobanukirwa neza amakimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo. Ayo makimbirane amaze igihe kingana iki, kuki atarakemuka kugeza ubu, niki kibyihishemo, kandi Perezida Trump yabashije gute kubona inzira yo kuyakemura? Mwavuze ko hashize imyaka 30. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda mu gusubiza ati ni imyaka 30, ahubwo ubu ni 31 kuva jenoside yabereye mu Rwanda mu 1994. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abakoze jenoside mu Rwanda bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugeza ubu baracyahari. Dufite nibura bagera kuri 12, no kuvuga ngo bakomanda 12 bayobora umutwe wa gisirikare uzwi nka Fdrl ufite umugambi wo kurangiza ibyo batarangije mu 1994. Ibyo ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda. U Rwanda rukaba ari igihugu gito kurusha leta ya Maryland, naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ingana inshuro enye leta ya Texas. Ikibazo gikomeye ku mutekano wacu kandi tumaze imyaka 31 tugerageza kwirinda ko ababisha baturuka hariya baza mu Rwanda, aho ni ikibazo gikomoka. Ubuyobozi bwa Perezida Trump bwinjiyemo mu buryo bukwiye kuko mu buhuza bushingira ku kibazo nyacyo, inzitizi nyazo z'amahoro, ari byo ikibazo cy'umutekano n'imitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Kongo, kuko intambara iri muri Kongo si mu Rwanda iri. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yakomeje agira ati ariko ni icyago ku mutekano wacu, hari imitwe yose iri kurwana muri Kongo ituma haba ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu cyacu ku mupaka. Ubuyobozi bwa Perezida Trump buri kureba imizi y'iki kibazo, impamvu za politike zituma intambara ikomeza n'ikibazo cy'umutekano gihangayikishije ibihugu byacu byombi. Ariko kandi ikindi gitandukanye mu buryo leta ya Trump yinjiyemo cyangwa yinjiye muri iki kibazo, nuko ireba n'amahirwe y'ubukungu hari ku Rwanda kuri Kongo. N'ishoramari ryava mu bigo by'abanyamerika. Ibyo ni ingenzi kuri twe kandi ni ingenzi ku bihugu byinshi bya Afurika kugira ngo bibone ishoramari ryiza rihamye rishobora kubyaza umusaruro ubushobozi buhari mu karere, muri mine, mu bikorwa remezo, mu ngufu. Ariko tugomba kubanza kugira amahoro n'umutekano. N'uburyo kandi akoresha
no mu burasirazuba bwo hagati gukoresha inyungu z'ubukungu mu gukemura amakimbirane. Umunyamakuru yongera amubaza ati none se n'iki nyirizina kizasinywa cyangwa kizemeranywaho ejo muri White House. Ikiganiro mbibutse ko cyabaye ku munsi w'ejo. Mu kanya turaba tubagezaho uko isinywa ry'amasezerano ribuze kugenda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda akaba yakomeje avuga ati ejo turasinya Washington Accords hagati ya leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi Perezida Donald Trump aza bihagararaho nk'umutangabuhamya. Ni ukuvuga ngo azaba ahari nk'umutangabuhamya w'ayo masezerano. Ayo niyo y'ingenzi agomba zajya mu bikorwa twagiye dukora kuva twasinya amasezerano y'ibanze mu mpera za Kamena. Ni intambwe ikomeye cyane, bigaragaza ko leta zunze ubumwe zikomeje kwitabira neza iki gikorwa kandi ko zikigenzura, kandi n'ingenzi cyane. Turizera ko bazakomeza kubigiramo uruhare kugeza ku musozo w'iki gikorwa. Umunyamakuru ati kuva amasezerano y'ibanze yaboneka muri Kamena none tugeze mu kwezi kukuboza, ibintu byifashe bite hagati y'ibihugu byombi? Mu gusubiza ati hari bimwe byateye imbere ariko haracyari akazi kenshi gasigaye. Haracyariho kuvogerwa kw'amasezerano y'agahenge, ibyo bigomba guhagarara, kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukora ibyo yemeye gukora, by'umwihariko gukemura ikibazo cy'uriya mutwe wakoze jenoside mu Rwanda. Nibwo natwe tuzashobora koroshya ingamba zacu z'ubwirinzi ku mupaka. Umunyamakuru amushimira asoza ati murakoze cyane kuza hano uyu munsi, turashimira ibisobanuro mwaduhaye. Aya masezerano n'aya mateka kuri perezida, ku Rwanda no ku bihugu byombi bya Afurika turabishimiye cyane. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda nawe ati murakoze namwe. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umunyamakuru wa The New York Times yababaje, reka twumve icyo basubije. Thanks so much for the question and for doing this. Zolan Kano-Youngs from The New York Times. When the June deal was signed with foreign ministers, each stakeholder was supposed to work towards peace, committed to work towards peace. But uyu munyamakuru witwa Zolan Kano-Young yagize ati murakoze cyane kuri uyu mwanya. Ndi Zolan Kano-Youngs wo muri The New York Times. Abaza ati amasezerano yo muri Kamena ubwo yasinywaga n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, uruhande rwe rwiyemeje gukorana kugira ngo rugarure amahoro, ariko nk'uko mwabivuze imirwano yarakomeje. None se gusinya iki cyiciro gikurikiyeho cy'amasezerano ntibyaba bibaye mbere y'igihe? Kuki mwasinya iki cyiciro gikurikiyeho mu gihe imirwano igikomeza? Icya kabiri, ese ubuyobozi bwa Perezida Trump bwigeze bubasaba ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'amasezerano yo kohereza abantu batari abanyekongo non-Congolese nationals muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Icya nyuma, mumbwire ingero z'ibigo by'abanyamerika byashoye imari muri Kongo kuva aya masezerano yasinywa. Murakoze. Patrick Muyaya mu gusubiza yagize ati ku kibazo cya kabiri kijyanye no kohereza abantu, ndibwira ko ejo tuzagira ikiganiro n'abanyamakuru hamwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, tuzabasha gusubiza mu buryo burambuye ibyo bibazo. Ku kibazo cya mbere, ni ikibazo cyiza cyane. Perezida Trump ubwo yavugaga ijambo mu muryango w'abibumbye mu kwezi kwa Nzeri gushize, yavuze ko hari amahoro i Kinshasa. Birumvikana ko dufite amahoro, dufite amasezerano y'amahoro, ariko nk'uko mubizi amahoro si ugusinya gusa. Icyiciro cya kabiri nicyo kigoye kurusha ibindi, ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Niyo mpamvu muri aya masezerano mu buryo bushya twashyizeho harimo ibyo mu gifaransa twita GIM, mu cyongereza ni joint mechanism, ni ukuvuga uruhande ruhuriweho hagati y'ibihugu byombi. Twagiye dukorana cyane n'impuguke zimwe z'abanyamerika hano i Washington kugira ngo turebe uko ishyirwa mu bikorwa ryatangira, kuko buri ruhande rufite inshingano zarwo. By'umwihariko kuri twe ni ugukemura ikibazo cya Fdrl. Ku ruhande rw'u Rwanda bagomba kureba uburyo bakuraho ingamba z'ubwirinzi, bivuze kura ingabo zabo n'ibikoresho byose bya gisirikare bafite ku butaka bwacu.
kuva tariki ya mbere ukwakira twasinyanye icyo mu cyongereza no mu gifaransa twita ordre opérationnel cyangwa operational order. Ni itegeko rya gisirikare ritangiza uburyo bwo gushyira mu bikorwa amasezerano. Niba mwarasomye amasezerano, intambwe ya mbere yo gukemura ikibazo cya Fdrl ni gukora ubukangurambaga. Nibyo twari tumaze iminsi dukora, ariko ntabwo twigeze tubona ikintu na kimwe gituruka ku ruhande rw'u Rwanda cyangwa igikorwa na kimwe bakoze. Bavuga ukuri ku bibera ku butaka aho abaturage bacu bagabwaho ibitero, ariko perezida wacu yiyemeje amahoro. Niyo mpamvu ari Washington kugira ngo yemeze, asinye, yongere ashimangire ibyo twari twemeranyijweho mbere. Birumvikana ko dufite icyizere inzira iyobowe na Perezida Trump, kandi tuzi ko by'umwihariko kubera akazi ikipe ye yakoze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zizongera igitutu ku mpande zombi, cyane cyane ku Rwanda, kugira ngo buri ruhande rukore ibyo rugomba gukora kugira ngo amahoro agaruke muri kariya karere, bityo twongere gutera imbere no kubona ishoramari ku kibazo cyawe kijyanye n'amasosiyete y'Abanyamerika yashoye imari. Ndibwira ko ejo tuzabasha kubivugaho birambuye, kuko tugomba gutegereza ko amasezerano asinywa kugira ngo ibintu bitangire gukora neza, hanyuma tubabwire amakuru mu buryo bwuzuye. Umunyamakuru ati birasa naho muteganya ko muzaganira ku masezerano yo kohereza abimukira cyangwa kubirukana mu gihugu ejo, deportation. Patrick Meyer ati ntabwo mbizi ubu. Ati waba ubizi se? Abaza Tina Salama, umuvugizi wa Perezida Tshisekedi. Tina Salama ati oya. Ati ariko murabizi ko ejo bazabonana bakagira ibiganiro byahariwe ibihugu byombi hagati ya perezida wacu na Perezida Trump, kandi dutekereza ko nk'uko yabigaragaje ku bindi bihugu byinshi bya Afurika ku kibazo cy'iyoherezwa ry'abantu, icyo bita deportation, ashobora kubishyira ku meza no kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo harebwe niba habaho amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo ku bijyanye no kohereza abantu cyangwa kwirukana abantu. Ariko kugeza ubu ntitwigeze tubiganiraho, by'umwihariko ku bijyanye no kohereza abantu batari abanyekongo. Oya, ibyo ntabwo twabiganiriyeho. Patrick Muyaya akaba yarari kumwe na Tina Salama ubwo yasubizaga. Tina Salama akomeza agira ati byo bishobora kuba biri ku meza ejo, ariko ni tuzirikana neza, ntabwo tuzi neza ibyo bazaganiraho cyangwa ibizashyirwa ku meza, ariko nyuma ubwo tuzamenya byinshi, tuzabasha kubaha ibisobanuro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga azagira ikindi kiganiro n'abanyamakuru ejo, aho tuzabasha kubaha ibisubizo birambuye. None tugiye guhita ni ikiganiro cyese gikomeza mu gifaransa, ariko ahangaha bakaba basubizaga umunyamakuru wa The New York Times ku bibazo bijyanye no kwirukana abanyekongo ndetse n'ibijyanye no kuba hari abantu nk'uko u Rwanda rwari rwarajyanye amasezerano n'Ubwongereza bakohezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakomeza tubagezeho live ibiraza kubera mu biganiro hagati ya Donald Trump na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Tshisekedi, ndetse tubagezeho amasezerano ari buze gushyirwaho umukono. Byose amakuru yose turakomeza tuhababere nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri Abagaciro.